Weather tintar mai mana dekare ke mana busang ni luk saban tino tam saman luk roke thagadi bela ke hambai sini media person dong no ini 28 tarik Maret 2024 ini sini east candidate sini Maharani sini Kriti Singh Deborma ini bini nomination belanja forum sini ambassador DM officer ini mia ke 27 tarik Maret 2024 mia sini yang side ni west ni sini honorable again ni minister sini Sri Biplab Kumar Dev ini dia nomination dia farkan nggak sentini baru terkadang constituency ni bisingkai sentini jodoh youth ini sing kaisa tak kalah 2024 ni Bidhan Sabha election Lok Sabha election tu ye sing kaisa awareness program hai kaya sing jodoh youth of fight district kai leka sing jompu jola ni sini kaya dia takar jola kai sini Biddi Bazar Haram jodoh jangan somni kami sing kaisa awai mung kai bahai ke sini flag kai mung kai leka sini jodoh youth busang nahar mung pam bahar nong ni sini busang nahar mung tu sini buat gerak sini kaham kan serai saka sing jafro 2 tariko sini accord sign fai sing borna hate kotor jotono video tv nukha joton tong thalai ha khona kya obono kaisa sing dahar mung tongo je sini buba gran hoitene sing jotto sini borok thangjak nai eba fiok jak nai sini nahar mung kaisa no greater Tripuraland sini buba gran obo kaisa tongo sini permanent solution eba greater Tripuraland omoni je sing nahar mung obo te kotolia o nahar mung kaisa tong nai obono sini kami borok rongo tago je sisai ka tonai rongo sing amono hanamu sugu फायदे सिनि बुवा ग्रानि लगे लाइने जतनो ताकलाय लोकसभा इलेक्शन जों पाल बाक्साखे सिनि जे कैंडिडेट दङ खफलाय खायै जों सिनि बसखांनि नाहारमुं अमो जतनो मानाय खाय सिनि सफायराव मानाय मिनि सिनि जेरै आं YTF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि राजु